lagi kai sok pajak sini di sini lagi asal kamu soalan konstitusi ini presiden orang gunakan mengusung poinnya singgung dulu asal kamu asal pengen beri sama Tini tamno tu ye cikun siapa anda tu ye asuk lagi kan orang? Mulai hambai media katuk semua ini Bishamganj Regional Office ni, dipromote ni Bishamganj Block Committee ni utuke, kaisa nangkep ni meeting kerja ka, meeting of Payman tak kerja, ani saya ini lah, saya ini NDC beramana. Masangkut Deborma, Block President, Buddha Deborma, Subjournal Chairman, Tanggi Deborma, Kai Working President, Bimal Deborma, TWF ni Working President, Samuli Deborma, Kai YTF, TISF, TEP, PCF, top wings ni kita makan wings ni kita nak tinggi sini important meeting mana main dan kan Lok Sabha Parliament ni pore sini vote wise betul joroti sini result betul joroti vote man kah man ya sini bozaga vote kesaria bozaga sini vote bang man kah man ya apa nanti bo pordo sana kerja angkai vote wise bo tu jaga polling wise bo sana kau selma lagi ya sini naik ini sini mudah-mudahan kamu jangan sini vote emang pun kharapnya kamu jangan kerja bos kango ini dipromota ini so dalam block committee ni dipromota ni utige bos kango kaisa sammelan caranya orang dipromota ni YTF, TWF, dipromota TSF, PCF itu milihnya semua orang kahas sammelan sana sammelan doa bon lagi betul ni komnar juga tapi bos kang DC election ni bagai yang prodek na hoy DC wise sanggotoni shakti tebo jodar khabar hoy tengdan khani bagi bo ini kaham ko sukro bi chala jata tai ini buskan movement no sing rajak sabha tai sing gram sabha village wise domestic meeting ro sing khani participate khale tebo sanggotoni bagi standing khani ba tamno bukon khana kun ko bi chala ja এবং যতন তিনি খাস রানজাক তিনি মিটিং থামির নামকাই তিনি সাংগঠনিক শক্তিটা কাহামু দङ মনো दङ in spite of all these things তাও বখাবাই এখানে খেলাই বরক বাঞ্চলাই মুং दङ বিক্রম বুবাগরান প্রতি ফেট दङ বুবাগরান প্রতি হামজাং মুং ফেট दङयो বড় পাবলিক তাখনো মুখলাই মিকি লোকসভা অঞ্চল কিনা মঞ্চল কোন ভোট থেকে মন্দিরিং दङ আব লোকসভা দাদা কাহামকে সাপোর্ট এটা তো কাবো করে আসেনি